Ngiyababingelela bonke babukeli nakulolu suku lwanamuhla egameni likaJesu. Asilibali bathandekayo ukuthi sikuwo lo mthandazo. Uyinkonzo lebalulekile kakhulu etimpilweni tethu. Uyinkonzo lesenda ukuthi sitawukhona kugijima. Kuyinkonzo lesinika imphiko dokundizela phezulu njengebantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu. Manje sisekhona ke bathandekayo kunemavi la kuZaga 3 kuverse 5 wakhona uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungenqiki kokwakho ukuqonda. Nase lelithuba Nkosi yami izwi lakho leli lothanza ukuthi Nkosi yami nanamuhla silabe etinhlitweni tethu sikula inkonzo lemangalisako egameni likaJesu waseNazaretha. Siyakumema ke uNkulunkulu omuhle ukuthi vusa njalo tinhlitiyo tethu egameni likaJesu. Amen. Ngempela bathandekayo kulamavi la kusinikwa likumethemba uNkulunkulu. Kubaluleka kokumethemba uNkulunkulu. Kuthiwa asinganqiki kwethu kuqonza. Ngalesinye isikhathi siyanqika singaboni ukuthi sesinqike kwethu kuqonza. Manje sisekhona kulo mthandazo longaka bathandekayo. Kunalokuthi nje lithemba lethu lonke asilibeke kuNkulunkulu egameni likaJesu. Uma ngithi ngiyabheka bathandekayo akusho ukuthi njengoba sithi sethemba kuNkulunkulu ukuthi akusekho ama-problems langasehle. Ema-problems ahlale akhona njalo nakubo labamethembako uNkulunkulu. Ake njengaloku sisakhuleka sinqusa kodwa lithemba lethu silibeke kulo uNkulunkulu lophilako ngoba nguye yedwa lekati kuphuma nokungena kwethu, nguye yedwa lekati kuphuma kwelanga nokushona kwakhe. Manje kunalokuthi sisekhona kulo mthandazo kuwo onke lama-items lesinawo asibekeni lithemba lethu kulo uNkulunkulu lophilako. Sibe nokukholwa i-item nge-item, sibe nokukholwa ukuthi ukhona umehluko lowentekako etimpilweni tethu, empilweni yebandla, empilweni yemhlaba wonke jikelele. Njengoba sikhulekela tonke timo letikhona kulo mhlaba, sikhulekela nema-departments lesinawo eveni lakithi, sikhulekela konke bathandekayo nebantwana betikolwa nebantu abasha. Uyabona nje tonke letinhlobo lesitikhulekelayo, sikhulekela nasemigwaqo, konke lesikhulekelako asibekeni lithemba kulo uNkulunkulu lophilako. Uma sithatha lelithemba lethu silibeka kuye, yena unamandla okusendela. Uye yedwa lonamandla okusendela nokusiphumelelisa. Uye yedwa lesihamba, hayi ukuthi asanaba khona tingozi noma tingaba khona, kodwa thina lithemba lethu asilibeke kuJehova. Yonke into asithembeleni kuNkulunkulu. Umkhuleko wakho uthathe ubhekise kuNkulunkulu, sethembe yena ngoba yena nguye yedwa lonamandla okusisita ngesikhathi lesifanele. Manje kunaloko ekukhuthazeni kwami kokuthi nanamuhla njengoba sisaqhuba lenkonzo yokunxusa nokukhala phambi kwaNkulunkulu, kodwa sithathene amehlo ethu siwabhekise kulo uNkulunkulu, simethembe kuphuma nokungena kwethu. Asimethembeni bazalwane kuthi yena siphumelelisa, yena siphendula ngoba ushito wathi asimbike yena uyokusiphendula. Namanje simeni lapho ekutheni simbike utasiphendula, simeni lapho ukuthi simethembe simati. Yebo bona sinako mhlambe kwakho kuqonza lonako, kodwa namhlanje akuthathe lokwakho ukufaka ngaphasi kwetinyawo takho bese ubheka lo uNkulunkulu. Thatha amehlo ethu siwabhekise kulo uNkulunkulu lophilako ngoba unamandla okusisiza egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga bathandekayo, ake sikhulekeni kulo mzuzu. Ulithemba baba lelingapheli
ulithemba lelingaguquki, usimela imini nobusuku, uyasathi ngatikhathi tonke, uyasimela ngetikhathi tonke egameni likaJesu. Sisesekuyo le nkonzo, emehlo ethu abheke kuwe ngoba ulithemba lethu egameni likaJesu. Amen.